Slav, êvar baş e, baş e, vam nû hêvîdarim herkes baş e. Îro em ê ji we re bültenekê kin amadekiriye em ê ji we re pêşkêş bikin. Di saeta xwe ya normal de saet 6 li gorî saeta Ewropayê yan jî 19 li gorî saeta Ewropayê me nekarî ji ber îmkan çênebû. Niha saet 21 li Ewropayê em ê ji we re bültenekî kin pêşkêş bikin. Hin mijarên ku Kurdan eleqedar dike, behsa Kurdan dike, hem ji herêmê hem ji nav netewî me berhev kiriye. Eger hûn amade bin, ez dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Eger şîrovê we hebin pir bi kêfxweşî dixwazim li we jî guderî bikim. Wekî din ev e, duh me du bernameya li ser hev çêkirin, hem Baronê Rihar e hem jî Remezan Kerîm re tiştên balkêş hatin baş e. Şewata li Bolyê hevano, şewata li Bolyê pir balkêş e. Mirov dikare pir rexne bike. Normal wezîr kiribû îstîfa bikirana. Lê îstîfa kültûra Tirkan de tune ye. İstîfa nakin. Binêrin li İsraîlê fermandarê giştî yê ku ji şer berpirsiyare îstîfa kir. Çima? Çunkî nekariye miletê xwe biparêze. Nikaribû bibe asteyek li pêşiya êrişên Hamasê. İstîfa kir. Li Tirkiyê heftê û şeş kes mirin di şewatekê li otelekî de tenê ji ber kêmasiyê ewlekirî. Yani ne alarm heye, ji ber ew dixwana ku derdikeve, ne ji merdiwanên ewlekariyê li hember şewatê hene, yan jî otel çi dema ku çêdiye bi malzeme bi alavên tij şewatê bikaribe li hember şewatê li ber xwe bide, bi wan çênebiye. Îjar kesekî îstîfa nekir, em pêşî nûçeyên bixwînin, paşê jî li her derê dunyayê mirov zane li kîjan otel dibe bila bibe li ciyê ku civak diçe wê derê sîstema antî-şewatê her derê. Yani trendir carekî vêxî ew dixwana cawarê diçe dibe sibebê alarmê. Ya şewatekî ew qasa mezin pêk hatiye li otelekî lûks aha alarm vene. İnsan nikare şewatê biraxe. Ew tiştê wisa çi wan mümkün? Çima li welatê xelkê çênabe Îjar Wezîrê Karê Navxweyî Dewleta Tirkiye alî Yerlîkaya ragihand ku di şewata li Bolyê de heftê û şeş kes mirine, êdî yek keçî birîndar bûn. Em vê sibê pêşî gotin 10 kes mirine, paşê gotin 6 kes, niha jî dibêjin heftê û şeş kes. Êdî kî zane heta sibê hejmara miriyan çiqas bilind bibe. Mîna şer e, hejmareke gelekî ciddî ye. Kartal Kaya ev navenda zivistanê ye, yani mirov xwe xişt bike. Navenda Xweşînê dibêjin. Derdora saet sîstem nîva vê serê sibê pêk hat şewat. Heta niha jî sedema şewatê nayzanîn. Agir demekî kin de li otelê bela bû, ama pir balkêşê awayî berketina şewatê hem li xata binî û hem jî di xata çatiyê de û hem jî nava otelê li deverên cuda şewat derketiye. Êdî bi zanebûn hatiye kirin, mirov nizane, texmîn hene. Belkî wisa baştir e. De hatî. Temam. Hevano. Hevalekî dîsa pereşandiye ji me re alîkariya aborî mala te ava herhevî tika deqekî Erkan Deniz. Tamam. Hevano. Ez hema vî Ümit Özdağê rakim. Heh. Çima ez vê nikarim rakim? Tamam. Îja min tiştekî dixwest nîşan bidim. Esas hedefam ne ye bû? Min dixwest ez avye nîşan bidim. Êstaş elêm. Êstaş elêm. Alay serberzî Kurd li destê Qendîl daye. Her katêk ew alay min Kurdim. Min Kurdim eger serîşim nemêne min Kurdim. Êstaş elêm. Êstaş elêm.
آلای سربەرزی کورد لە دەستی قەندیلدایە. هەر کاتێک ئەو ئاڵایە لە قەندیل هاتە خوار، ئێمە ئەبینە گۆشتێکی بێهێستێک لە دەستی دوژمنان. هەر کاتێک کە شەڕوانان لە ڕۆژئاوای کوردستان لە دەوری سەددە و لەو شوێنانەی تر و کۆبانی نەمان، ئەبینە گۆشتێکی بێهێستێک لە دەستی دوژمنان. سەرفیرازیە بوو من خاوەن بیر و باوەری ئەو فەلسەفەی حیزباتی قەندیل نیم. بەڵام من دەست ماچکەری گریلەکانی قەندیلم، دەستیان ماچەکەم، دەستی شەڕوانانی ڕۆژئاوا ماچەکەم. بەڵام هەر خۆت گوتت هەندێک حیزبێک بە دیاریکرای خۆت باش دەزانی، ڕێگەی داوا بە سوپای بێگانە بێتە ناو وڵاتەکە بۆی شەڕی گەریلا و قەندیل بکە. بەداخەوە کە گوتم من متهم ئەکرێم، تاوانبار ئەکرێم کە من ئاسایشی کوردستان تێکم داوە. بەڵام ئەو هێزە بەهاوکاری هەمان شوێن چیا جوانەکانی ئێمە تەسلیم کراوە بەڕێزە. من ئەزانم ئەو قسانەی ئەڵێم ئێستا لەگەڵ جەنابەت باسەکەم، من ئەبێ باجی ئەم قسانە بدەم. ڕابردوو شەروا بوویت باجی قسە و هەڵوێستی خۆت. من پێم وایە هەمیشە باجیە و ئەم ڕاستگۆیەم داوە. من کوردم ئەگەر سەریشم نەمێ. Niha dengim têwe tamam. Niha ez tiştê ku etem barzanî bi soranî dibêje et dixwazim ji we re wergerînim. Temam me? Problema deng çareser bû ez bawer dikim. Pêşî xwazî telefonan bi we re hebiya çunki ez carna ji bîr dikim tişta. Siyasetmedarê Kurd Ethem Barzanî balkişand ser hevdîtin û pêşketinê li Tirkiye û Kurdistanê û dibêje em bê qendîl, bê Rojavayê Kurdistanê em tenê goştekî bêhestî ne di destê dijmin de, dibêje Ethem Barzanî. Di hevpeyvînekî televizyonekî de di derheqê rola Qandîlê, rola Rojavayê Kurdistanê ya ji bo gelê Kurd û Kurdistanê nirxandinekê dike, şîroveyekê dike. Ethem Barzanî dibêje ala serkeftinê di destê Qandîlê da ye. Her gava ku ev al ji destê Qandîlê hate xwarê, wê demê em dibin goştekî bêhestî di destê dijmin de. Ev gava şervan li Rojavayê Kurdistanê binêre dibe wextê ku ala serkeftinê di destê Qandîlê de nebe, yani ji dest were girtin yan jî ew çekê xwe dayînin tiştekî bibe, wê demê em dibin goştekî bêhestî di destê dijmin de. Têra xwe dikare me bi xwe xilas bike. Her gava ku şervan dibe li Rojavayê Kurdistanê li bendava Tîşrin û Kobanê nema, em dibin goştekî bêhestî di destê dijmin de dîsa. Ez ne alîgirê bîr û fikrê Qandîlim. Lê destê şervan û gerîlayan maş dikim. Yani bîr û baweriya min, jiyana min ne li gorî wan e jî. Felsefa me jî dibe belkî cuda be. Ama ez destê wan maş dikim. Yani qîmeta wan zanim dibêje. Di demekî de min jê têktana asayîşa herêmê sûcdar dikin. Dibêje yani di vê demê de ku min sûcdar dikin ku ez hewl didim asayîşa Başûrê Kurdistanê xirab bikim. Lêbelê hêzekî bi hevkariya dewletek çiyayên bedewiyê me radest dikin. Ev jî rexneyekê pir ciddî ye li pedekê. Dibêje bi hevkariya dewleta Tirkiye dixwazin van çiyayê me bedew radest bikin, teslîmê dijmin bikin, hewlêr û duhok dibe bûne
hatine dagirkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Evet. Hevano eger dengî min hatiye bîstin ev axaftina Ethem Barzanî pir mühim e. Ha Ethem Barzanî kî ye? Kuzenê ji malbata Barzanî ye bi zimamê Mesûd Barzanî ye anha qedexeya wî ya çûyîna Başûrê Kurdistanê heye. Hewlêrdohekê nikare biçe. Doh jî pêr diya wî wefat kiribû. Îja باور dikim imkanê wî çê nebû biçe cenazeyê diya xwe jî defin bike. Îja mesele ev e. Hûn dibêjin deqekî hûn dibêjin hin tişt dubare bikin çawa bû? Hevalê ku bixwaze tevlî bibe min ji were lînk şand. Dengê min ha baş bûye. Ez nûçeyekî di nûçeyek ku min ji were pêşkêş kiribû ez hinekî bînim bîra we. Yani Iraqê biryar da mal û milkê Kurdan li wan vegerîne. Mesûd Barzanî li ser qebûlkirina projeyê yaseya vegerandina mal û milkê Kurdan ên li Kerkûkê peyamek mesajek belav kir dibêje vegerandina mafan a xwediyê mal milk gelekî baş e serkeftiye. Parlamentoya Iraqê proje yasayekî da qebûl kirin mal û milkê Kurdan ku li Kerkûkê beriya niha hatibû desteserkirin li wan tê vegerandin. Me jî gotibû ev girêdayê biryardariya Amerîkayê ji bo Kurdistanê ye. Amerîka niha hem di derheqê Rojavayê Kurdistanê de hem Başûrê Kurdistanê de xwedî projeyekê ciddî ye. Iraq jî ev yek fehm kir. Ji ber vê yekê zext li Iraqê dike ku hemû hêzên girêdayî Îranê ji ser axa xwe derbixe. Di serî de heştî şehbî û mal û milkê Kurdan ên ku hatibû desteserkirin li Kerkûkê li wan vegerîne. Ev mühim e. Dewleta Tirkiye ji ber bihakirina pûlan xerca li ser sînor çûyîn û hatiran navbera Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê gelekî zehmet bûye. Min ev pêşkêş kir. Mesûd Barzanî bi şandeyekî Encûmena Niştimanî ya Sûriyê enekesî re civiya. Basa yeketiya milletê Kurd kir, yekrêziya milletê Kurd kir me ev pêşkêş kiribû. Eger kalîta dengê min ne baş be gelekî heyf bû ji ber ku min gelekî şîrove ji li serî vê yekê kiribû. Baregeha Barzanî agahî daye di derbarê civînê de dibêje Barzanî şandeyekî enekesê pêşwazî kir ku di nava wan de Mihemed İsmaîl heye, Fesla Yusuf, Silêman Oso, Feysel Yusuf, Nîmet Davût hene. Abdulhekîm Bişartê de tune tê bîra we ew ku çûbû Şamîl Berderiyê Heteşê Sekînî bû bi rojan kesî ne kursî da bû binî kesî ne dawet kiribû were çayekî qehwekî vexwe wisa bê Barzanî bê PDK çûbû wê derê li ser daxwaza dewleta Tirkiye çûbû lê nekarî hevdîtinekî pêk bîne. Niha hin daxuyaniyên ku li ser navê enekesî têne kirin di derbarê Rojavayê Kurdistanê de daxuyanî eger negatîf bin hûn bizanibin ku ew mirovê dewleta Tirkiyeyê bizanebûn ji bo provokasyonê ji bo xirabkirinê dewleta Tirkiye wê de axaftin. Eger axaftinên pozîtîf bin ji bo yekrêziya Kurdan, yeketiya Kurdan ew be tê wê manê ku ji enekesiya rast e. Aniha enekese ji ber ku ji pir partiyan, ji pir aliyan pêk tê di nava wan de êdî dubendî çêbûne. Demekî dirêje di kontrola dewleta Tirkiye de bûn ama di van demê de wê de li ser daxwaza Amerîkayê enekese ji kontrola Tirkiye dixwaze derkeve. Ew qas net zelal e yani. PDK jî wisa ye. Îja niha hêdî ji wê kontrolê derdikevin tên ser xeta yeketiya netewî. Yani îja pinakê merû hin tiştan veşêre. Îja ew kesî ku min behs kirin ew hemî jî enekesî hatine dûrxistin. Dewleta Tirkiye kontrola xwe ya li ser enekesî û PDK wenda dike. Mecbûr e. Ya normal ew ê tevgere rêz û hirmet nîşanê Kurdan bide ya ji ew ê kontrola xwe wenda bike. Îjar Mesûd Barzanî ji enekesî re çi gotiye? Gotiye hûn mecbûrin bi qesedê re li hev bikin bi rêveberiya Rojavayê Kurdistanê re li hev bikin tu pirsgirêk naxwazim armanca we dibe yekrêzî be hûn dosyeyekî hevbeş hazir bikin daxwazên we siyasî çi ye hûn bi rêveberiya xwe ser re bibin yek û bi vana bi hev re pêşkêşî saziyên navnetewî hêzên navnetewî ê ku bandora wan li ser Sûriyê ye
pêşkêşî wan bikin û Mazlûm Ebdî re jî rêz û hirmetê bigirin. Behsa naviroka hevdîtina xwe ya bi Mazlûm Ebdî re jî kiriye. Ew jî xweş e. Me behsa vê mijarê kir. Ha, di mesela Bolyê de hevalno heval hatine baş e gelek baş e. Mesela Bolyê'de ez dirêj nakim heftê û 6 kes mirine di şewata li Bolyê'de. Berxwedan li vê derê. Berxweda merheba bi xêr hatî. Berxwedan dengê te tune ye. Te dengê xwe girtiye gere tu pêlî mîkrofonekî. شب باش اول بدگان Merheba şev baş bi xêr hatî. مرحبا سر چوان چانی باشی کاش ما Malatya مست اجلمی ما Ha tu hêjî li wê derê yan? ها بله اجلمی ما Aha, baş e tu bi xêr hatî. Oo, گلک سپاس mala te jî xemlandiye, ma colemergê imkanê te heye tu wisa van dîmene از نه اجلمی ما اجلمی ما از دولتات ترکی نعلتت کم بس پایگت خواه ای هایت خواه سی هایت خواه و قطعامت که سر سیویلان چه کاری نمایه بس همه هوایی بمبابارانت که بن ناوی اوسوی بس اساس اوسو اون یعنی بس جلد خود دیشکینه ان علاتت کم شوا و همیا خوش از گلک سپاس کم مینا خوشیادا Mala te ava gelek spas ji bo tevlîbûna te. سچاوی ماموسته سسیم سچاوان Hevalên din ên bixwazin tevlîbin kerem kin hevalê berxwedan hewl da tevlî bibe dengî wî tune bû ama car din dikare biceribîne were. Îjar tiştekî din jî me ji bîr kem jara bêjin ev êrişa ser bendava tişinê dewam dike 45 rojin bê rawestan hêzên dewleta Tirkiye, artêşa Tirkiye dewleta Tirkiye dixwaze bendava tişinê bigire berxwedanekî pir ciddî heye li wê derê ez dixwaz dibêjim berxwedana duyem ya herî mezin ya Rojavayê Kurdistanê ye pêşî Kobanî çi wekû li wê derê li hember Daişê berxwedanekê hat kirin û qeda navnetê wî de deng veda bendava tişinê jiya Kobanî kêmtir nine gelekî mühîm e. Bendavekî ew qas ciyekî ew qasa teng dewleta Tirkiye bi hefteyan e dixwaze wê derê desteser bike. Ama nikare. İjar milletê me ket dewrê, milletî gelê sivîl ket dewrê, çû weke nihal wê derê di nobetê dane ji bo parastina bendavê. Ama dewleta Tirkiye ev tam 4 carin rast êriş dike ser gelê sivîl. Êriş dike. Bavê teyar li wê derê şehîd bû, şanoger. Wekî din di her 4 êrişa da heta niha 8 kes şehîd bûne û derdora 5-6 kes jî birîndar bûne. Berxweda merheba. Dengê te dernaye. Dengê te dernaye berxwedan. Ya mîkrofonekî heye, îşaretê mîkrofonê heye. İşaretê mîkrofonê pêlêkî dengê te vedibe berxwedan. Ew cî ku sor biye ama îcab nake tu herî. Salih Filîzcan merheba mamoste. سرسرê min serçem rastî mamoste ez naxwazim hergav beşdar bim ez dixwazim gelê me hemî beşdarê te bû rojê mamoste topî topîne cara duyeme tu tevlî dibî. belê na ez dibêjim mesela carna hêvî dikim si carna bernameyek taybet çêkî dengê gel 5 deqe bi 2 deqe bezî nêrînê gel weke li hemberê dagirkeran çi dixwazin merû civakê bixwam dika bernameyê te gelek baş mamoste bi rastî ez dema li mal bim ez te temaşe dikim û hevalê me dinya jî temaşe dikim me hemiyan temaşe dikim lê bi taybetê te hinkî bername te ji min re daha bi taybetiye wê spasiye te dikim mamoste Fikrekî baş e dengê gel, fikrekî baş e ku me êvarekî sirf rê bide hevala bila were xwe îfade bike ne wisa? belê qasî saetkî bizî her kesê deqe bigirî ji mijarkî vekî bêjî li ser vê mijarê 2 deqe mav çi dibêjî marû bi rastî milletê me dibehecê yanî dilê wan tije mamoste
هنکی مربوط به بروز محمود اندر به تخمینام در ماموسته محمود اندر شهید کردستان بونه و شهید کس یعنی بون شو سر دلوانی آقا برنامه وی هبون تیوی رامز مدیا تیوی دا بیان دنگی گل شد کرد تلویزیون ایرو سوسیال مدیا مال هر کسی ده ماموسته که زمانی تا بگرم لینکی او که باشن مرون به هفته پار و بکن ما مثلا براستی از ایرو گله کیف خوشت مثلا هنکی جیان دمارو کیف خوشیا مارو چید بو وقت بتهم از هم برزانی آخافتنی وی گله کشته خوشتلی مارو حسکا مارو خوازی خواسینه مارو ده بجه بافر طالبانی گاوا داخوین دا استریمات خواره گاوا برس بس اتهم برزانی آخافتنی خوی جبو کردان تینه نه وک جبو قالی گری ریخستنا پککه یعنی دکان نبی لی کردستان کیش دلی خواست خوازه دشمناتی کی ناکا جی کیف خاشیت دلی مرود شانسی مرود بجه خوازی که هم کرد همی و صاب باور که ما مسته مزاک از روژاوا در روژه از یعنی تمام سوسیال مدیا قصد تماشات کم غروب وابسا پیش از 7,000 حبان السر وام بطیبت بین ویدیو وانگا پارواز کرد چون سوسیال مدیا بلا و ناب ما مسته اوان تشتان دبینم و مزاکا یکی فاشیست هاتا گرتنه جبونی ترک بون همی الوست اخوکریک 24 ساعت نما و 26 سال سرو که آپو دوندر دایا سرعتین دمرتاش نی ساله یعنی اگر یکی تیک گله کرده بنا باور که ما مسلم دبی روشد لنا با مسودا خودی دولت مولات از بلکی من نه اسکر بشتار بوم من نیست با آخسی ما مسابق نیرینی خود بیشم يعني اجارنا بالسوسيال ميديا مثلا وين روجي او بريز مظلوم عبدي شو شنو بريز مسعود برزاني بخازي الدي مثلا الديجيتيون عندك قالك جارة مذبو خازي كاروشكي از ببيجم سروك برزاني متخواست از ببيجم متخواست مذبوتي ايرو تشكي باش بكا قالك الديجي مزاتم لي هر شقا تشكي بتشوك بالجمرة تشكي مازن شي كيف قاشيكي بو اللي لسر وانا از قاوة دبينم الجوا كما مثلا هنكي حسكروغي تبقرنا وهنكي زي إنسان هنا نحسكروغنا جبو تبليبي راضبن عيني مجار دي روش بري يام صار كي بري دي سازي بحثا بريد كم تي إيرو تشتي باشيا كي كر تبحثا بي باشيا في دقيبك وسبي أقابي خرابية كتكاري بحثا دروج صار كي بري دي سابكي ام خوازن یکیتیه خواه یعنی ام ناقش مقصد که ام دیجیتیه کسر سوسیال مدیا ام جوا که جهر دادخل باور که زیده خدا پاره و اف وک شخصیت مثلا انا کسر دیجیوانم جوا کاوی وک حکیم بشار او که آخافتنی وی تفگاری وی حرکتی وکی دنی از دیجی تکرد کننم کسی که تبلیه بی بکا البته دیجیوی من حقارت التفجر که هنگی انسان مثلا بجه ام بپربونه از بره پکه با سوسیال مدیا بچوک نورمال ما مستعم ببینه جوا که براسی مرد بعجه روزی جاری مرد بعجه یعنی کرده جیتیا کردید که یعنی برنامه وقت که نخوازه چند حب کردم برده حب کرده باش بو بینه باخه لجبو تبلیغی بکا بصدام به هزار انسان تماشاست که ایزه وان انسان ولایت پاریز وان خراب تماشاست که مگلک جوان برنامه چیکه از مثلا انسان پیشکس بجم اون برنامه گاوا چیت کن و نه چه سر برنامه خراب اون گاوا چون به هیزه و جواکا دوره وز تیتل داره ون مالا کردن براسیون خلاص کنه از عالی مده مثلا از رخنات کم زیده شکی مرو حتی رخنه خانه کا یعنی که ماسی خانه بینی مرو نکاره که ماسیه که یعنی وقت میناک ما مستعم وقتات خابتی تشکیل یعنی خارج بو بین و چاویت چه به خانه بین توزاوی خرجولی یک شتاب جسر چاویت و حریه توزای آنج او انسان تبینه يعني مارو حوالی صالح پیواجوی کل ترکیه هاتیه دست بیکرین قد چواد بینی چی کت سریته جی؟ ما باور کی اروجا نوی پیواجوی يعني أنا شبه واجبنا جدولة داغركر ما يعني تجاره بيا خونك از بيا يعني مثلا من دنابای جوا كده جيامه
و تشتێکە من بخوازی دەستێ وان دێ مامۆستا ئیسکەنجەی وانزی مدینە ئیسکەنجەی هەرێک گراندیشخوا مەجبور مام کەتم باوەرکێ و شەوا بڕێزی کەتم مامۆستا یعنی نیە تامەدا ئاوروپا تنە ئەو شەو مەجبور مامە بریا خوادا سەر ئێسپەعەز هاتم کەتم ئیستانبول هاتم گیشتم مافێ گیشتم ئیتالیا مدیە خوانادی کەسێ خوانادی دیا من و بابم رحمت کرد پشتی 15 سالم بوو واتەنداشی لەبەر هێنا ئە ساڵکی جارکی تەنێ چوون 2014دا و ئەز نەکارم ئیجا جواکی هۆڤە مامۆستا هەرێ من لەبەر ئینسانێ وادیم لەسەر نابێ حتا نابێ یەکی پیلۆت بوون ئەزانم پیلۆت بوو پیلۆتێ تیاران بوون لەبەر 10 کیلۆمەترە ژمە بوو من ناستکرە خوا وەک عەدالەت و دەمۆکراسی و ئەمبرێ هەبن من و بەلگەی ویزی هەبوو یانی متیە من عەلی قوبتەرم گوتیە من لەبەر بم با بکەم و مژبەر نەکریە عەسکەری من یا ڕڵاما کردون دا چێ هات لەبەر شخوا کارکردن و چوو من لەبەردەرە بخوازی من ماڵپەری گاوە تەماشا کرد نەیارتیە کوردان وەلاتێ خوا دکا کوردانان و ئاودان وان هەڤژنا بڕێز ئەڤین چیچەکە بوو بەلکی و ناسکە هەما هەڤاردا بوو هەڤژنا برێز زبێر ئایدار هات بەدەرا من بخوازی جاران واندی ژێرە ئالیکاری بوون یعنی نەب حەزاری ئینسانێ وسەد بین جواکە تورک مامۆستا یعنی فاشیستە نژادپەرەستە چقا باش بزی بخوادێ ئانا چقا دبێژێ gelek caran dibêje em birê hevawa dilê xwe xweş kilê gava tê dehwa kurdîtî welat avakirinê zimanê te bi fermî yanî tişkî nebêje zimanê fermî dibêje la kî heleqa we dika zimanê xwe kariba te qebûl nakin îro Erdogan dibêje em zimanê we qedexenin û harin lê sibe yekê dinê bê ê faşîstî bike wekî Ümîd Özdağ wan dibînin çawan in MHP eyn tiştin ama müsahenki civak Evvel Salih, tu çiva girê didî? Çima mesela Ümit Özdağ hat girtin texminatê? مامۆستا تەخمینم بدا ناوبا wan da di nava navbeyna nijadperestê wan da te ewkeye yanî wek MHP şiva İYİ Partî û MHP zî behev nakin ne ji bo mesela Kurdan e mexsedê wan behevran e mamۆsتا ez wisa dibînim ji bo pirsgirêka Kurdan yanî kî yanî kî Kurd pêya kuşt ew baş e kî Kurd zêde kuşt قتل که به هفرات کبن پیشبر که ماموسته تی بیره و در نوتو ششان دا ماموسته موی تدی وقت سروکاتی را بمبا سویقاس کرد تی بیره و او سویقاس بخواه تدیز چیلری مسعود یلماز هف سوجدار کرد پرسکره که وان سیاسی هبو بلکه هنکی تشت هبو زی مثلا مسعود یلماز نتخواسته به دست چیلری سروکاپو تشکی پی بگو نتخواسته نجبو که کیفوی سروکاپ را داتر جبو قد قلت او بك او تشكي بك باش بك جبو ولاتي خا او السد سلاتاري بول جبو نميني كهربانا بلكي اليكاريا بك كزيد كرنا مثلا جبو اوي هبو دو بخن يعني جبو دسلات لقابا قدامها او تي او جوي خراب سركا ما مستترك وصانه باوركي ما مستهوفن هوفن مزام العسكري كج اورديرا حبي ولاتي ماذا يجوز باشي كي عسكري كربو قصوي جيوز تركو لهذا كردان زانب ام ده قاندره ده عسكري ده ماموستا جارنا دقوت ياو دقوت والله دقوت من ده güney doğu وان دقو باشور يعني güney doğu من عسكري كده دقوت اگر چار حب گريلا دقوت terörist yani وان قلتنا قد دقو بك ده شخلي يعني تركيزي بي قلتنا 4 tane de şخلي o teröristler buraya girse Türkiye قلت yani وان çar حبان قصور مزنه که گوتنی وان بجم دگو وی 4000 دگو تذکبنی دستی خواه مزد دشمنی تا هزا تزانی لی ام هزا پا نزانه ام خادی لی هزی نزانه مثلا عثمان پامکچوغلو گلک هفتنی وی دبینیم دشمنی زانم لی وی تشتیگه اد پکیکه دا دبینیم وی تشتی دبیجی او جبو چی دبیجی جبو دبیجی که جبونی جواکا خواه یعنی نخوابینه یعنی به پکیکه يعني وما قادرون دي ما قادر دي ام قادر ترسين او دبيجي لحقيقتك دبيجي يعني مثلا جارنا دبيجي بارما فيديو كيدي فاش شكر ولات رخنا كربون دبيجي باكي قضيه غواري دبود باكو باشوري كردستان داتنا جو ونقي كارن وكورن جو دباشو جو رجاوا دا جو 10000 گريله باكي هي هزا كردان دولت واكريه
روژه گو استراتژی پکی گو ازان اوید شتی امز بیشه روژه بو لباشور تنه بو گل باشور بو روژه بو بلکی باکور بو روژه Evet. بو گل ولات بو بین تشتان زانو لی چما ام خادی به هیزا قوت قدر ناکم دشمنی تا هیزا تزانه Bas. حتی به تذکار Hevalê Salih Pirsa Bahattin Veysîoğlu heye bi destûra te ez bersiv bidim ê hevalê Bahattin rast e lê biryara Iraqê ya ji bo vegerandina mal û milkê Kurda li Kerkûkê ev destpêkek e. Ev dikare bibe emsal ji bo Şengalê jî ji bo gundewarên Misûlê ê ku hatiye desteserkirin ji aliyê malbatên Ereban ve yan jî eşîretên Ereban dewleta Iraqê kî dibe bila bibe. Dibe ku malbatên Türkmenan bi alîkariya dewleta Tirkiye destanê bin serva mal û milkan ew hemî di çarçoveya qanûna emsal de li wan were vegerandin. Ama dibe pêşî merov dewû bike. Heta merov dewû neke malê mirovan merov nikare bi dest bixe. Baş e? Li Kerkûkê dest pê kiriye em hêvî dikin ev bibe numune bibe emsal ji bo hemû herêmên din. مامۆستا tu bixwazî heval hebin ez hêvî dikim gel û hevala min çend kes ez ana nivîsa nabînim ji ber ki ez di stûdiyê me ez hêvî dikim tiştî ji ev şerm nekin mamoste zî mamostekî me hêje yani beşdar bi du gotin bu zî beşdarê mamoste min pêwîstin hezar hebendamê ye bu yekê beşdar bibû lê ez nikarim bername zindî vekim kesê yani bixwaze li wê derê destê xwe lê xwe eger endamê YouTubeê ye دقیقا نێرینێ خوا بینە زمان لێ بێ حقارەت فکرێ خوا ji bo êşê xwe bînin ziman bi hevra alîkar bin em bi hevra civakê sosyal medya bo nava gel da bo li ku derê be em yekîtiya xwe nîşan bidin em xwe bidin qebûlkirin bi dinyayê mamoste belkî ez zamanê te digirim eger pirsê te Hevalê Salih ji bo tevlîbûna te ama pêşniyaz te maqûl e pêşniyaz te cî de ye ez dibêjim merov di nava heftê de rojek eyar bike sirf ji bo tevlîbûna hevala. Ama ez karibî dema te hebe mamoste erjat kim viya çêke yani em dikarin navî jî bikin dengê gel ji bo bîranîna hevalê me rast e. Mamoste YouTube zînikarî YouTube zînikarî na TikTokê zînikarî berankî TikTok xirêj zî lê moderatorê te gere hebin kontrolê da moderatorê te ixtîbar hebû bi zimanê Erebî Kurdî hebin li wî di jiyan de vekî Fikrîme li ser TikTokê zindî çê bikim ne fikrî me ama merov dikare paralel bi vê weşanê re li ser TikTok jî çê bike ama behevre bêjim yani erê merov dikare çê bike. Ama çawa ku te got hevalê me Mahmud Önder bi salan ez jî em bi hevra xebitîne hem di dema Med TV de Medya TV de hevalê Mahmud Önder me jê re digo mamoste me demên pir xweş bi hevra derbas kir em wî bi hurmet bibîrtînin Mamoste min de tesîr kir bi rastî ewkê wî pir xweş bernameyê em dengê gel dikarin bidin vekirin heftê carekî dema bi şertê ku heval jî werin tevlîbûn xwe îfade bikin eger nebe manevî tune ye baş e mamoste çend cara test bike çê bin yani çend beşdar be rojê zêde bin yani ew ka millet xwe amade bika ez karim mesela mamoste Ebdirezaq wê rojê ew ê de hedefê de bi emrezê kitap zînim sandiye têkilîme wa pisapêzê wê rojê hatibû ve derim bixwest yani carna bername hebe mijar hebe ew zî carna tiştan bi me re şîrovetka mesela em bername zindî me çê dikirin însanê me hena ana TikTok derket em bela rast mamoste me alîkar bar însanê me pêşketî hene ji Rojava hene ji Başûrê Kurdistanê hene yani însanê di asta zanistî de yani pêşketên merûkarî ji wan bûrê kar bi têkilî zanikin hene lê ew Facebookê ew zêde YouTubeê de bira TikTokê de millet ji hev bela lê ez karim dîsa zî di wî warê de eger roşkê organîze be ez karim mijarkî laptop kim bike tera kim têkilî mijara min vekir yani gelek spas bikin hevalê Salih ji bo tevlîbûna te her hebê serçavê mamoste hevan no binêrin em rezaleta ku li Gaza em bi hevra lê temaşe bikin binêrin ev tiştek ku hûn dibînin
ev tiştek ku hûn dibînin haşo teslîmkirina rehineyên İsraîlî ye li destê Hamasê têne berdan. Teslîmê ez bar dikim xaça Sûre. Teslîmê xaça Sûriya navnetîwî tê kirin. Ev sê rehinê ê jinin hatine berdan. Du fikirin çawa hovane tevî. Wan sîleh mîleh. Yani sanki qehremaniyekî mezin li hengiyekî mezin kirine îja vî şiklî nîşan didin. Ecêb. Yani erebeyên ê xaça Sûriya navnetîwî ê li erebeyê wan dikin. Yani medeniyet mühim e. İnsan medenî nebe, insan xwedî exlaq nebe, çi dikî vala ye. Yani diplomasi û exlaq. Siyaset dikî siyaset û exlaq. Ya marangoz dibî marangoz û exlaq ye. Avahî çêdikî avahî çêker û exlaq. Her tişt. Şer dikî şervanî û exlaq. Her tişt. Ama wextê ku tu nebe merov wisa rezîl û riswa dibe. Merov diçe êrişê jinan dike û jina rehîn dike û nabe wisa. Na tiştek ku İsraîl dike exlaqî ye, na. Yani ew jî bi êrişa ser Gazayê yani bêexlaqî kirin. Nexweş e. Nexweş e. Şer hevamlo şer wextê ku dewam kir piştî demekî ji armanca xwe dûr dikeve. Ez vê ji hevalê xwe re bêjim. Dibe mirov destûr nede ku şer zêde dirêj baş o. Çünkü wê demê kîn, nefret dikeve dewrê. Êdî mirov ji armanca xwe dûr dikeve tenê ji bo tola xwe, heyfa xwe bigire wê demê mirov mücadele dike. Wê demê armanca nihayî ka. Ka te şer dikir, mücadele dikir ji bo tu bigîjî hedefa xwe. Ama aniha tu ketî nava tolhildaniyê. Ew xeter e. Mirov hedefa xwe wê demê ji bîr dike. Erê wellahî ew şanogerê me jî bavê teyar jî şehîd bû. Ha, nûçeyekî din hebû min dixwast ez ji we re pêşkêş bikim, ew jî di derbarê îstîfaya ew ye. Serokê Fermandariya Giştî ya İsraîlê Herzî Halevî ji ber ku nekariye pêrişî li êrişên Hamasê yên heftê cotmeha 2023 bigire, xwe berpirsiyar hîs kiriye û îstîfa kiriye. Wezîfeya wî jî 6 Adarê bidawî dibe. Heta 6 Adarê ew ê li ser wezîfê be. Nûçeyên deqeya dawî aniha ez li ketim ajansa Anhayê min dixwast ez vê bêjim ya 4 kes hatin darvekirin li gundewarê Hemsê çima 4 kes hatine darvekirin di kêmtirî 3 hefteyan de 346 kes hatin kuştin li gundewarê Hemsê 4 kes hatin darvekirin yek jî kesekî ixtiyar e. Yani pir ecêb. Acaba heteşê ye. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye ragihand ku çekdarên xwe cihî bi rêveberiya Heteşê li bajarokê Xewr ê Bakur Rojavayê Himsê bi guleyan 4 şenî darvekirine yek jî temen mezin e. Aha. Eger Heteşê wisa bidomîne hûn bizanibin sedî sed li Sûriye ve şerê navxweyî dest pê bike. Ev îşaretê wî ye. Hevano ez xatir ji we dixwazim problema deng çima wisa dibe nizanim ama ez ê hel kim. Bi hêviya rojên xweş, azad, dem baş. Sibê em bi hev re ne. Dîsa binêrim ya 6 êvarê ya 7 êvarê.